Mina ngiyakwazi ukubona umuntu ehleka ngobuso ethi uyangithanda kodwa ngimbona inhliziyo yakhe ukuthi akangithandi. Bakhona abangithanda bakhona abangangithandi. Siyakuthanda nyazi lezulu shembe ngeenhliziyo zethu. Ngelinye ilanga ke bantwana baNkulunkulu angake zikufa. Amen. Amen. Into bashembe yinde. Ngelinye ilanga siyilapha ya enhlanhleni. Akufanele uyiphikise lento noma ngabe uhlobo luphi lwenkonzo kufanele uyiphikise lento kaShembe ngoba ayikazi ibe khona into njengale kaShembe lokwadabi umhlaba yiyo kuphela enjengobili alikho nelilodwa isonto abantu bakhona babe beze tempelini bekhumula icathulo bayayikhumula nje abanye babebonele kunina kodwa sesilapha ke enhlanhleni ngoba umhlangano wakho na eMaritzburg sesihamba ke siyobusisa imgidi lapha eZansi mase sibuya lezansi abanye abantu bayathanda ukuphazamisa into kaShembe noma beyazi ngoba akekho ongayazi indaba kaShembe ngoba na ubushemba kaye emasontweni abantu kodwa bona bayeza la bezocela ukuthi amasonto abayabhidlika kaShembe alibhidliki lolukhulu njalo Themba ke maNazaretha mangabe ngelibandla kusekhona amakhosazana awumgogodla webandla amakhosazana sesisile ke lapha eZansi emagroundini sesiyahamba ke sesiyaka ekhaya enhlanhleni sizodlula kwelinye ibandla khona ibandla lapha elinombhosongo Noma ungezala into edlula le kaShembe waseke ekhuphuka lo khona obekwa lembhoshongweni phezulu bese eyohlabelela isikhala sabela ngaso ukuthi 5 angjalo nani ngekho lapha ukukhuphuka labantu laba abamasulmani wasekhuphuka wagibela phezulu wase isabelo ngasizulu no watholakala nje amakhosazana hayi liyakhala ithuluzi lezowalithini babuye bonke labantu akade bephazamisa kuNazaretha ngoba naye wayagcina sehlile lembhoshongweni wazobambela ocingo ezokuwa lento le ngoba into kaShembe akuyona ebiza wena inhliziyo yakhe ihamba obuka bas naye lo wayememeza phezulu waphela akade ngamemeza ngalesikhathi kodwa wanedeke sabusiza qeda sisihamba sesiphindele enhlanhleni waseqala manje egibela phezulu embhoshongweni wamemeza kwasho ukuthi sekudlula into ephelele lokho kwakhe uhafu wehla phezulu ehliswa isigubhu lethuluzi lamakhosazana wazobambela ucingo wabuka lento sasa sithela ukutshengisa ayikho into enkulu kunale Nkosi kusinikuzwile Yamakhosi Yesu nomhlaba ngiyaxolisa baba ukukhuluma izwi lami selihehlezela
ngenxa yamazwi engweswakho bengicabanga ukuthi amaNazaretha njengoba sizinkumbi singaka nje siyamthanda uShembe bengazi ukuthi kodwa khona ingxenye engamthanda uShembe sengiba nokudumala ngiyacela uNkulunkulu omkhulu waseKhameni uNyazi lwezulu angiphe isibindi nina bathanda ukuphila emhlambini kaJesu nina bathanda Ngiyabonga abantwana benkosi enkulu yaseKhameni ezwala umagama sicela uShembe awesule Amen. sihlale naye ngoba besethemba ke sihlale naye sihlale nje kuze kubuye ikati impela enandinganeni bese ukuthokozela lokhu kuhlala noShembe wethu Owasemakhosi siswile ngobaba omkhulu indaba zakhe sayibona futhi ngamehlo siyezwa ukuthi wafika lapha ekhaya kuleli izwe lakwaDube wagulo kakhulu inkosi idungozela esizwe inkosi uMagemegeme ubaba omkhulu wethu wayefudumele kakhulu eshisa ikhanda nabantwana engabatholi ondlunkulu beyisihlanu eselisansi kwaGubhethuka uma ephethwe leli khanda abantwana benkosi uthiwa wayephilinga ngendlela ongeke uzukwazi ukuyichaza uthi ugogo owayengixoxela Ntombi yakwaMadida uthi wayephilingiso kwengane ongasi ngabe ingane enhlobo nenza kanje indlela ikhandela limphethe ngayo uthi babengalala ubusuku nemini bemthoba bethi lizoba ngcono lutho lingabe ngcono kungena inyanga phakathi kwekhaya zelapha ziphume nenkomo ungenzeki lutho uzaza phela inkomo esibayeni kwasala amagemfa esibayeni ungenzeki lutho kodwa uthi kwaba khona usuku olwemiswa uNkulunkulu laba ngolweqiniso oyilona suku udade wabo waphuma wahamba waya kuMpengu umkhokhelo belapha yayimsimhlophe wakwaNtuli naye wafika umkhomba phambili wathi asiye kubajado khona akamashanga nakhe lapha na kwamjado
ayibekwe isilo ilembe ewabeka lapha ebekwa isilo uShaka ethi kamphathele leli shangane lakhe lihlale lapho lahlala ke bahamba ke baya naye emzini wasePhakameni lapho bafika khona abangamthola bafika kwathi usaphumile bahlala balinda kwathi isikhashana nje kwangathi kade esiduzana wayesebehamba sebeukhuleka wayesebemukela basebebika ukuthi inkosi hamba nananga umntwana wenkosi yakwaDube inkosi sihambile emhlabeni wabeka umntwana wayo esihlalweni kodwa akukho ukuhlala kahle uhleli uyafudumala kakhulu uphethwe ikhanda nenzalo ayikho abantwana ababatholakho bayachitheka abahlali wasithi kulungile ngiyezwa bajadu ngizohamba ngiyakhona bathi yasihlala into yasezulwini babuya abajadu nodade wabo wenkosi yena ubabamkhulu babuya besekhaya bathi kwahlala isikhashana impela ukwathi kuzwakala kwathi usedlulu sengapha kwaMbonambi hawu siyedlula inceku yenkosi kwakusathiwa inceku yenkosi isiyedlula inceku yenkosi kanjani manje ngoba phela siyilindele lapha ekhaya hayi kanti sawubika enkosini isawubika enkosini yakwaMbonambi ukuthi ngize lapha enkosini yakwaDube enkosi kuthiwa ifudumele kakhulu yayisivuma inkosi yakwaMbonambi yathi impela kunjalo inkosi uManqamu yasivuma impela kunjalo bathi kwaba nosuku ke lapho waphuma khona ke kwakusawelwa la emanzini kuhanjwa ngesihlenga nami lembheke ngasibona leso sihlenga ihlenga kokhanjwa ngazo lapho mase kwanjwa ngalezi ihlenga ke bese labezefika bakhuphukele la emthathathweni mabefika khona aligibelele lihashi lakho ayihamba ngalo bese qhamuka indoda kwaMjadu kwakuthiwa uJeke Mjadu le ndoda le bese beyibingelele besivuma besithi hawu Nkosi wena nomzana yini eyenzeka lapha ngoba lapha mbona iyashilama lifika lapha liyaphenduphenduka yini eyenzeka lapha mesebika ukuthi cha Nkosi lapha kwemukela uNdlunkulu uMamkhwanazi lona bengikhuluma ngaye ngesabathe leliya uba bengakafiki iNdlunkulu uMamkhwanazi wadlulela lapha emhlabeni babemsa ngaphesheya amahlankala bethi bawufuna umuntu ozomelapha wehlulekela lapho waphelela lapho kwasebuyelwe emva ekhaya kwaKubhethuka sekulungiselwe atshalwe mayese ehleli lapha kwaKubhethuka ke hayi bese behamba ke bese hayi ulungela samba siye esanze ekhaya kwaKubhethuka mabefika ekhaya wayesethi awukhishwe yonke into kule yandle enkulu kaRound khishwe yonke into ephakathi zakhishwa zonke izinto zathi masekhishiwe izinto wanakho ukusola uDayi
akuqedi ukukhishwa lezi zinto lapho wayese esethi kodwa sikele wathi kuzongena ntambama hlala ngaphandle kwaze kwashona ilanga wagcina wangena ntambama mayesengeneleke ntambama wayesenza umsebenzi wakhe sethi kodwa lokhu uyakulapha phezulu awukhishwanga boNdlunkulu konke benithema ukukhishwa kubekwe ngaphandle wakhishwa lento le angikwazi kwakuyini wayekubona yena uShemntu kokuyini okwakulapha phezulu kuthiwa kokuyisithixo senkosi inkosi wena isithixo esihlobule anginalwazi kahle wasekukhishwa ke sekuyobekwa ke ngaphandle lento athi ayikhishwa uBhombela mayisikhishwe ke wayese ekhuleka nje sekukhulekwa sithi kubizwa inkonzo kwakhulekwa wabizwa amadoda komtshado wathi kude kangakanani kwabalwa zonke lezo zinto wathi ukuthatha ithutha bathi bobonakala babefika abajado amakhehla ayilandelana ayivele phela kubukhosi bawo lonke lelisuku zokoshali kuvele kubukhosi bawo bakwaDubu hayi njengoba senaso manje nje sokuthi leli yaso sengela kwaMkhwanazi cha kasixabana kodwa lona la kwaDubu manje ke uma sekulapha seyasho ukuthi cha Nkosi sesifikile sekushola amadoda kwamjado sesifikile kuthe wena nkonzo ke iqedwe inkonzo abusise angizukuqeda kade ngoba kukude lapho kusukwa khona kodwa leli usinje likaBhombela elilodwa elishilo ngicabanga ukuthi liyokwenela ngoba kuze kuhambe kufike la khona ethola khona izingane wayifuna izingane wasibula ngamantombazana amabili akhula lama lezi intombi waphindwa wathola abanye behlula wasethola abafana abanye behlula abanye basala manje ke banazathe engcwele siyambonga uShembe noma sengiswe ubuhlungu eqaleni umqondo wami usunokuhlupheka kodwa ngiyacela uNkulunkulu omkhulu wasekuphameni akuncenge lokho kuhlupheka kuphele uShembe asiphilise uShembe aphile ngoba ukuphila kwaShembe kwenza ukuba kube khona wonke umusho abe nomdlandla aziswe enobaba nomama mayisuke ekuleli bandla uma usuku ubhedulwa kuleli bandla hayi luyaphela uthando wehla amandla uqedwa ukuthi uShembe ma ngichithwa kuye kuthiwa bangiyeke umuphi mina siyabonga abantwana benkosi Nkosi busiswe endisweni Mangiphiwe Nkosi nami
Ngiyayikhetha inkosi enkulu yakithi ebuhleni mama Nazaretha. Inkosi yakwabiyela umntwana sogelweni amen. Mama Nazaretha amahle. Amanzi asegcwele isisu. Amadola siyaxega. Hawu Nkosi sonke. Kodwa lolu suku luqondelelana ukuba kuzokhuluma thina usizawuthini manje. Shawuphozise inkosi yamakhosi. Shawuphozise baba. Wezela thina zoni emhlabeni kube sasingone ngabe awufika ngemhlabeni. Ma Nazaretha amahle. Sisikhumuzweni senkosi enkulu umqalo lokuhamba. Ithi ke indoda endala engubaba ungema wahamba esekumvangeli. Waba umshumayeli isikhathi eside. Wayakhe lapha kwaMthethwa nasezweni lakithi wake wakha. Wabuye futhi wathuthwa waphindela kwaMthethwa. Uthi abazali bakhe bamthola sebekhulile. Uthi kwathi makufika uGagane basebeya abazali bakhe beyocela umntwana ngoba abantwana bengenabo. Bathi mabefika umqalo wendlela belibika usizi lokungabathola abantwana. Umqalo wendlela wabe sephendukela kumame. Wathi inkosikazi ngicela ungitshele ukuthi lezi ingode ezimbili eziphambi kwakho nezimbili eziphambi komyeni wakho ngezani. Wathi baba kangazi. Wasethi kawazi uthi baba kangazi. Wathi yizo-ke lezi ezivimba uba ungabathola abantwana. Wayesethi wena bekuthi njalo uma uxabana nomyeni wakho uthathe induku ezimbili phosela umyeni wakho uthathe ezimbili sisale ngakuwe buze uthi azishe. Uthi wawukwenza lokho ngoba wawazi ukuthi uyamehlula. Uthi kunosuku umntanami la wamshaya khona ozoqhwakela phezulu kwakhe base benyanya abanomzane abalile ekhaya saseyijapha nezalukazi eziphethe abantwana. Uthi ke mntanami manifuna ukuthola abantwana hamba uye kini uyolanda inhlawulo uzohlawula lezi senzo usenza ngoba mawa ushaya umyeni wakho awungashayeni wawushaya abanikazi balezi inkomo ongabanumzane balile ekhaya. Uthi ke mawukwenzile lokho nothola umntwana. Lo mntwana uyoba isisebenzi sami. Lo mntwana isicathulo onyaweni lakho sisoze safakwa. Yozihamba emhlabeni engasifakanga isicathulo. Uthi ekukhuleni kwakhe lo mntwana niyombona ngoba uyothi mayisekhulile isilevu sakhe siyojika sibe mhlophe kodwa inwele zakhe zosala zimnyama. Uthi igama lakhe nomqamba lona nothi uWili. Sonke siyamazi ubaba umvangeli. Ngoba lesilevu simhlophe kodwa inwele zimnyama lithe bhuqe.
kuthiwa ke ngolunye usuku wathi ehlezi emzini waseThembalembe namadoda ekhona ababemothile abantu ngoba wayethandwa yibo bonke abantu njengoba inkosi kade isho. Thiwa wabona lesekhomba enyakatho ntshonalanga. Wathi batabami kunenyoka enkulu ezoqhamuka la. Le nyoka imbi ngoba izodabula umuzi kaNkulunkulu phakathi. Thiwa besebiza ingane zabafanyana ezazikhona lapho wathi uzani lasivimbe le nyoka ingawudabula umuzi kaNkulunkulu. Wawayeka amadoda amadala ekhona. Wathatha ingane ezincane. Wehlela ngezansi komuzi wabeka amatshe naye ethe uqukula amatshe njengazo lezi ingane bawathatha bewabeka lamatshe. Wayesebuye ehlala phansi. Niyamangala madoda ukuthi kungani ngabizi nina sizovimba le nyoka mbize ingane encane. Bayaphendula abantu siyamangala Nkosi ukuthi kungani ubaba asiyeke thina thatha ingane encane. Uthi hayi ngikweziswa ukuthi iyothi mayifika le nyoka ngesikhathi iyofika ngaso nina niyobe ningasekho nonke kodwa kobe kukhona lezi ingane ezincane zobe sezingamadoda sezinemizi mhla kufika le nyoka. Uthi ke mina ngaleso sikhathi ngiyobe sengembethe inyama entsha. Nempela saqhamuka isitimela saqhamuka ngapha entshonalanga. Esiqhamuka eMpumalanga esisamalahle lapha ya eThwebeni. Safika lezi ingane kwase ngamadoda amadala ayisemizi yawo. Lawa wayeka ubaba omkhulu ayengasekho onke. Sengehlela ke ngezansi bantwana benkosi. Nkosi yamakhosi singabantwana bakho. Sibuthenela ngothando olujulile ngawe. Olungenayo futhi inkohliso. Yiqiniso ukuthi la khona ukukhanya nethunzi libakhona. Kodwa ufuna sizibheke thina ke maNazaretha. Ngisebuhleni kwaphakama ubaba uShozi. Esikhumbuze imithetho yalapha ekhaya eminye yawo. Yathi uma mina ngixoxa namhlanje ngibomshumayeli akwazi kusasa bese gcotsha umkama bemkhokheli. Impela kufanele maNazaretha nigcizelele lokho niqinisekise ukuthi akwenzeki. Ngoba isonto manje lizophathwa lapha ekhaya yimi nomkami akusekile likaShembe. Sengelo umndeni wala ekhaya. Ayikho into ezolunga ngoba ngeke sikhuzane. Ngisho umkami ngaba namaphutha ngizowavala ukuthi vele nganomkhokheli wakwami ngizothini ngoba umkhokheli wakwami. Ngisho sekange ebandla ngeke ngimkhuze. Ngisho umshumayeli kange ebandla ngeke umkhokheli amkhuze obani umyeni wakhe. Asiqapheleke lokho maNazaretha amahle kungenzeki. Bafundisi benkosi sembukela kini bobaba. Nina niyahlupheka bobaba. Kwesinye isikhathi nihlushwa abanlandela abangemva kwenu. Ngifuna ukusho namhlanje ukuthi lokho okuhlupheka kwenu kudalwa yini nabo baba. Ngiyavuma ukuthi umshumayeli ukhethwa yibandla akakhethwa umfundisi. Ngisho ngabe likhethe isihlwempe esingezwe singalaleli suke engeze ukwenza lutho. Kodwa la kubavangeli yini enhambisa amagama bobaba enkosini. Ungathi umuntu ngoba ukuhlupha ngokukhuluma kakhulu usumthatha umeze umvangeli vele uzofuna isikhundla sakhe egcineni. Afuna ukuthatha wena kubekele kude. Yihlazo mangabe umfundisi ebiza amabandla ngapho uzothola umvangeli ubiza amabandla ngapho sekuze inkunzi embili imelene. Yini ke ezophinde lunge. Nakhuphula umuntu inimazi ukuthi unomsindo. Ngeke aza uyeke. Ngisho ngafika ebufundisini bofika abafundisi abadala behluphekile umuntu ophenduka manje ogcotshwa manje efuna ukubaphatha bonke ngoba uvela ukugcotshwa kwakhe kuhamba nomsindo. Niyezwa maNazaretha amahle. Asifisi ukuyithola silamula amabandla. Uthi uyalalela hayi umvangeli nomfundisi kwenze njani yini inkinga. Ngoba phela munye umuntu ophambi kwethu umfundisi mawuba bengekho. Abangahlupheka abafundisi benkosi bantwana benkosi ngoba kwabugcotshwa kufani nokwenu kuvele fike nina nimengezethu bani sengumvangeli bani sengumshumayeli khona umahlukwano khona. Lo mehlukwana lo khona yiwo kodala inkinga egcineni. Oyofica itafula lakho phambi kwesihlalo somusa ngaphesheya kwethuna thi uyabona namagama obeka kumfundisi akuvalele ifayila lakho ligcolile ngenxa wangcolisa umfundisi kaShembe wakhohlwa ukuthi kunophawu uShembe alibeke kuye. Niyezwa maNazaretha amahle. Siyaphaphatha Nkosi yamakhosi. Sizingane zakho siyaphinda baba
Shawuphuzise lelizwi eliwa namhlanje lapha kithi nangokudlulela kwasasikhona lapha ekhaya Yebo, yebo. sasikhona lapha ekhaya liwa lelizwi sababaza kwaphela kanjalo okudinga amanazela esiphume sihlale phansi sibone ukuthi ziphi ikhala ehlupha ubaba ziphi sizivale amanazela ngoba zikhona ziyaziwa uma namhlanje amanazela kade sihlupheka nobaba izolo siwa sivuka naye kuyaba namhlanje masithi inkosi ethi ayisenze ukuhlushwa ukuthi abantu ababezitheka baba kweqike thina sesigijima sibalanda sibaletha kubaba akukho cwaninga silwenzileyo kuthi kuhle noma kubi ngiyacela uNkulunkulu ngumthetheleli siyavuma nezitha zakhe ethethelela sikhale ngoba thina suke sibona sihamba nabo abantu ke siyabalalela bafowethu ninenizuzu umusa athi nizitha zethu nizitha zonyazi lingisani intombi mayibuya emendweni ibuyela kubo ayifiki bengqoshishilizi kubo igcini ilandela ngemuva ihambisho phambi komndeni iba ngemuva ilalela ukuthi la ekhaya kuthiwa ngoba seyakhishwa la ekhaya seyona lapha ekhaya nani ke yenzani njalo senganiboni seniphambili seningongqeqa udlula thina kade siwazivuka ngenxa yenu kade siwasivuka ngenxa yenu Iphinde baba. Asangithole seniphambili le senisemaguleni nisemsamo nisemnyango nilalela ukuthi kuthiwa lapha ekhaya ngoba nifana nentombi ekuyemendweni niyolalela niyoze nihambe emhlabeni ningabalaleli ukuthi kuthiwa manje Nkosi busise nikuzwile Amen. Ayisha. Bezitha. Wakubeka. Yesikosho yaezwayo ego phakame Amakhosi umntwana omncane wasogelweni amen ngibingelela isihlalo sasezulwini ngibingelela amakhosi ngibingelela abefundisi abavangeli abashumayeli uNkulunkulu abakhokheli hamente yonke ingcwele ekhaya lonyazi amen cishe wasibulala Nkosi yamakhosi thina sikuthandayo cishe safa asililanga ngoba singamadoda sasabambe amazwi obaba babethi indoda ayikhali sibambe lokho Nkosi yamakhosi kodwa cishe sadinda isililo sikulawo mazwi omntwana wakwethu inkosi ishawuphuzise singabantwana bakho masizoni zakho baba thela amanzi apholile Nkosi yamakhosi Nazaretha engcwele sesikhumbuzeni somqalo lokuhamba osukela emuva kwanontanda abathakathi kukhona bangazi kuthiwa kwanontanda abathathi kwakwenzenjani umuzi lowo kaMzazela ngalezo khathi owabe umelapho endabuko enabantu abaningi ayebalapha okwakuthi uma inkosi izobulala abantu abayizoni ababathakathi abese bacela ukuba beze kuye bazombela imithi bese besinda kanjalo bagcina sebemthanda bonke laba bantu bagcina sebebaningi laba bantu bagcina sebemkhulekela njengenkosi
bagcina futhi nabantu sebemothe enkosini ukuthi awusekhuleka njengenkosi njalo kusho ukuthi usefuna ukuba inkosi waye inkobo lakhe. Wahamba amaNazaretha kwafika isikhathi lapho khona uNkulunkulu wafika kuye ngesibonakaliso ukuthi akathuthe ezweni nale phezulu emahlabathini lawa ayekhona kwaceza abheke entshonalanga ngoba kwaZulu kunenkosi ezawuvela ezolinyakazisa lonke izwe izochitha igazi kakhulu ezweni ngoba kuyo ukhalo lwakhe kuyoqhamuka umuntu obayisikhozi sikaNkuluNkulu ngakho akufanele lempayilwe akahambe abalekele entshonalanga. Wasuka kanjalo ke uMzazela elibhekise entshonalanga wafike wakha kwaNtaba Mhlophe lapho umqalo wendlela wafike wazalelwa khona wasedlula esengumntwana esemncane umqalo wendlela esedlula edlulele eNtabazwe lapho bafike bazinza khona esezele umqalo wendlela abantwana benkosi wakhula njengabantu bonke wasebenza njengabantwana bonke lapha eplazini kodwa kuthiwa kwathi lapho eseneminyaka eyi12 ilapho kwaqala khona uNkulunkulu abonakale kuye akhulume naye wamfundisa ukuthandaza into ayengayazi. Uma likhuluma naye lelizwi lithi akathandaze kufumanise lo uthandaza kuthiwa awuthandaza akakwazi ukuthi uzothandaza thini lelizwi futhi uma likhuluma naye lithi uma ngikhuluma nawe uthi inkosi yamakhosi oba ngiyinkosi yakho uguqe mangikhuluma nawe ngoba siguqana namhla kalokho. Esathitekile njalo uzothandaza thini ithi okunento yayivela iphenduka esifubeni sakhe njengesondo azizwe sethandaza mayiphenduka lento hamba lelizwi laphinde lathi futhi kahlabelele wathola ukuthi ukuhlabelela azokuhlabelela akakwazi uzohlabelela thini liphinde lelisondo liphenduka esifubeni sakhe wazise zehlabelela amaculo ayengakwazi lapha emuva la sengishiye khona abantwana benkosi ngenkathi uMzazela esuka kwaNontanda Bathakathi endleleni lithi izwi lapho yakhona awusobizwa ngesibongo sakho sakwaKhumalo khona bangakwazi lokho usiyofika lapha ube ushembe la uyakhona isibongo lesi savela emazulwini bantwana benkosi asivelanga lapha emhlabeni sasingekho lesi sibongo sakwaZulu ezweni lakwaZulu sasingekho lesi sibongo kodwa safika sivela ezulwini lesi sibongo esisinda ngaso namhlanje masithe nje shembe ingozi yasuka phambi kwakho izitha ziyabaleka phambi kwakho ngeke ngayibona izitha laba bakwaSathane ngiyabazi ngeke ngababona ngababona abantwana benkosi kodwa linyizwi elangisindisa kubo sebembambile ngane ngathi la ushembe nyazulu ezulu ngenzeni kulaba bantu bavele baguqa ngathola ukuphunyuka ngibaleke bavele baguqa ngathi awunyazulu ezulu inkosi yasanda kuhlala ehlalweni uma sedlula lapho ke bantwana benkosi uNkulunkulu esekhulumile naye ezemfundise ukuthandaza yonke into eyenza lento yedwa ngaphambi bakhipha inkomo aqala athandaze mase sibuya futhi aphinde athandaze ewenza yedwa lo msebenzi kungazi umuntu ukuthi kunalo msebenzi awenzayo ngoba ufundiswe uNkulunkulu ekhuleni kwakhe eNazaretha akekho umfundisi owamshumayeza kwangena enkolweni kodwa ngoba umuntu kaNkulunkulu inkolo yayiseduzane yamaweseli wagcina esengena kuyo uma ingena kule nkolo
inkinga eyikhona phakathi kwamakholwa ayekhona nomfundisi wayekhona lapho ukuthi lo muntu uma engene esontweni uyazikhumula izicathulo kangeni nazo endlini yesonto. Kanti umfundisi uyayibuka lento eyenziwa yilo muntu. Ngixolise manazathi ukukhuluma ukuthi ngenziwe lo muntu ngikhuluma amazwi enkosi ilanga ngicela ungakwanciphisi ngicela ungaedi kodwa engukhulumayo ngicela ukukhuluma amazwi enkosi ilanga njengoba ayenjalo manazaretha ukuze kuzwakale kahle. Ethi uthi inkosi ilanga wasebebuza lo mfundisi ukuthi Shembe wenzani na? Wathi uShembe uNkulunkulu mnongibizile uthe mangene endlini yesonto ungabe sifaka isicathulo. Wathi umfundisi hayi mina ngena ngicathulo endlini yesonto. Wabuza uShembe ukuthi ke uthini na mina ngingazifaka isicathulo. Wathi umfundisi hayi mina ngokwami ngingena nesicathulo endlini yesonto. Saqhubeka isikhathi uNkulunkulu okweziveza izimangaliso kuShembe ezenza izimangaliso sukulumbe uShembe wayesefuna ukuthi abhajatiswe njengabantu bogogo wayengakabhajatiswa sonke lesi sikhathi. Mase bewalungisa amazi ngakusasa ezobhajatiswa ingelosi yasifika kuye ebusuku yathi ivula incwadi kaMateyu wesithathu indima 13 wase ivula uShembe lencwadi eyifunda wafunda lapho khona uJohane ezobhabhatisa uJesu eJordani. Uma ivuka kusasa safanele abhajatiswe waseyifunda futhi lencwadi. Wase kusondezwa amanzi fanele abhajatiswe uchelwa lapha ebunzini. Wayesephika uShembe. Wathi lo uNkulunkulu umbizi mina uthe ngingabhajatiswa kanje uthe ngifake emanzini njengoba uJesu wafa kwemanzini uJohane wathi nani kwenzeni kanjalo kimi. Baphika befundisi bakhe bathi thina sikwenzi lokho kuleli isonto. Hamba kwenu ufuna abaya befundisi abazobhabhatisa emanzini ngoba asikwenzi lokho thina la ekhaya. Waphuma kulelo sonto maNazaretha. Wahamba wabheka eGoli senzile ukuthi eGoli kunomfundisi obhabhatisa emanzini wayakhona wafika wamlanda lo mfundisi. Wabuya naye umfundisi uMtiga. Isho njalo inkosi ilanga lamalanga lithi umfundisi uMtiga. Ngiyazi leli gama sizophikisana kakhulu ngalo maNazaretha kodwa inkosi la ngithi walanda umfundisi uMtiga ubazo umbhabhatisa. Wabe sebhajatiswa ke uShembe. Emva kwalokho zaba nkulu imangaliso azenza waqala wathandazela abantu baphila waqala ukuthi mayithandaza kuphuma amadimoni kubantu bebe izinto zonke abahlanza abantu kwase kumethusa lo mfundisi lokho kwenzekayo. Kuthi inhloboni yomuntu le uhamba kuni lokho ukuthi umuntu mayithandazela abantu bawe kuphuma amadimoni ube izinto zonke ngoba kithi lokhu saba befundisi akazenzeke lento. Kanti sekukubi kuye ngaphakathi. Kodwa ithi inkosi ilanga yena wakhuluma kahle naye. Wagcina semeluleke ethi Shembe. Ngcono sehlukane nawe. Wathi ngiyabona ukuthi uNkulunkulu ukubizile ukuba uhambe ngendlela ungahambi ngendlela ethu thina amabhaptisti wangamabhaptisti leli sonto leli ayisekulo. Wathi siyabona ukuthi wena ubizele uhamba ngendlela ethu thina amabhaptisti lapha. uNkulunkulu ubizele enye indlela hamba uqhubele indlela uNkulunkulu athi hamba ngayo. Wathi uShembe mfundisi awuzokusho ukuthi ngiyahlubuka. Wathi umfundisi ngimdala uma ngingaka. Ngiyakwazi ukubona izinto ngiyabona ukuthi wena uthunywa uNkulunkulu uba uzohamba ngenye indlela engafani nathi. Ngizongamlela maNazaretha ngoba umuntu kaShumayeli akakhona enkonzweni yeSabatha. Ngizokweqa okunye uma sedlula ke lapho uShembe ke eseqala lolu uhambo ke lolu lwethu ke maNazaretha. Okwathi uma efika emsizini uNkulunkulu ethe akayezweni lasempumalanga lapho eyofika khona kubantu abanqulu izobala. Ngoba namhlanje senivunula nje nivunule nivale inqulu ingabe sabonakala kaze emazulwini kuthiwane emazulwini uma inqulu ingasabonakala endodeni.
wathi uma efika emsizini esebuza intaba lethwa inhlangakazi uNkulunkulu athi akaye kuyo bathi abantu leyo ntaba okhuluma ngayo inenyoka ezimbi leyo ntaba akekho umuntu ophila make waya lapho inezinkanyamba inemdlambila nayo yonke into ongayicabanga uShembe waseshawa uvalo wasethatha isinqumo sokuthi angisayi le ntaba uNkulunkulu athi angiya kuyo amphinde le ntaba elizakwela kithi la ngiqhamuka khona zingcono zona ngoba azinazo ezona okukhulunywa ngazo ilapho kwathatha khona isitimela ke esephikelele emuva intabazo okwathi isitimela sisebhotazini sabona sesimo uNkulunkulu esebuzile ukuthi uyapi na wathi ngiphindele emuva intabazo ba le ntaba othi angeke kuyo ukuthi inezilwane ezimbi inezinyoka ezimbi ngeke sengiphile khona wathi uNkulunkulu ukhetha kuphi ukuba uphindele intabazo ngalesi sitimela siwe ubefe bonke laba bantu kanye nawe kunoba wena uye enhlangakazi ufike ufe wedwa na wathi uShembe Nkosi ngikhetha kuba ngiyenhlangakazi fike ngife ngedwa wathi njengamanje ehlake lesi sitimela ilapho kwabona la sesima khona ke isitimela emkhathini nje kungekho station ngekhulutho sama waseyehla uShembe esephikelela kule ntaba uNkulunkulu athe ila sohlangana khona eseyomnika umngcwele ngokuphelele somnika uNkulunkulu ngokuphelele kwasezulwini laqala kanjalo ke leli bandla lethu maNazaretha esesibuye thina sikhohlwe esesibuye thina sichwenze lapha ngaphakathi singabantwana bakho Nkosi yamakhosi wezela thina ngoba siyizoni shaya uphozise Nkosi yamakhosi asewusebenza kuShembe lo msebenzi esingawo namhlanje uma sekufika izinsuku zokuba ahambe emhlabeni kwathi esethemba kuthiwa wathatha isonto lonke ebashila abantu wawungena ehlathini iviki lonke ehleze ehlathini abantu bakhokha ukuthi wenze njani baxakeke ukuthi ubaba wasishiya kangaka soneni kangaka namanzi ababemlethe lona babefe bobeke kude ube nomfana ufike wathathe awangenise ngaphakathi ehlathini la ehlezi khona wathi emva kweviki wasephuma uShembe sebuye zabantu uma efika wafika ejabule ngendlela eyisimangaliso bamangala abantu ukuthi kwenze njani wasethi abantu abami njengoba kade ngilapha nje kade ngiyobuza uNkulunkulu ukuthi uma ngahamba ngabe niyosala nihlakazeke niphele noma lokuhamba kuyoqhubekela phambili wathi uNkulunkulu ungiphendulile abantu abami lokuhamba wethu ngeke kuphele kuzogcwala umhlaba uthe uma sesephameni sengihlala phansi maNazaretha uma sesephameni wabiza inkosi ilanga lamalanga wathi bhala lapha ngamatshe la engizothi khona uma sengidlule emhlabeni akasho umuntu uma sengidlule ngicela ukubeka njengoba kubeki ukukhulunyi kwakhulunywa uthi uma sengifile bhala la ukuthi lana ongifihla khona uma sengifile akekho ecabanga ukuthi uzohamba akekho wayinalo umcabango kodwa wakukhuluma lokho uthi ke uma sengifile nongibeka lapha ngobe ngifele khona anokhipha inhliziyo yami isale kulabo bantu ngoba mina bengithanda bonke abantu wathi ngiyalabo bantu lapho ngobe ngifele kubo bese ukuthi isidumbu sami lisathe nizosifihla lapha noma kungenzekanga lokho Nkosi yamakhosi hayi ngoba kwenqaba abantu basemhlabeni kodwa isimangaliso ngoba kwakungumuntu wasezulwini owathi udokotela omlungu wayesebiziwe kuba azohlola isidumbu senkosi weneliseke ukuthi inkosi idlulile emhlabeni kodwa isimangaliso senzeka wathi mayisithinta ingalo yakhe yanyakaza yahlikiza wasesaba lo mlungu othi angeke ngikwazi ukushiza umuntu ofana nalomuntu ileso zathu esenza ukuthi kube lukhulu ukuthi akhiphe inhliziyo isale la inkosi
iphangalelele khona kwapho ukuthi ahambe nayo inhliziyo aziyofihlwa ephakameni ngoba ke kwaba nesibindi ukuthi umuntu ofana nalo ngamhlisa ngaqala ngathi ngifisa wena wongenze njani uthi ke kodwa uma sengihambile uthi ithuna la matabami ningalifaka usemende phansi nasemaceleni naphezulu nize ningalikhonki ithuna lami ngoba mina ngiyomila uthi kufuneka impande zami zehle ishone phansi ziyothola amanzi ukuze isihlahla esiphezulu simile siye phezulu wathi kodwa mntanami ngeke uzibone wena wathi kodwa siyokhula sigcwala umhlaba wonke eMaNazaretha ni isihlahla sikaShembe maningakani washo njalo inyeke into ethusa ngesihlahla noma sitshala egcekeni sisihle sibe sihle kangakanani kodwa kulesi sihlahla esihle kuba namagatsha amabe okuyephoqa ukuthi gcina usukwanquma wasusa gcina usukwanquma uwasusa ukuze sihlale sisihle ngabe wena uyisihlahla esinjani ngoba sihlezi kule ndlu nje nawe sibuza ukuthi ngabe ngisihlahla mina ngiyigatsha elifanele ukuba lesi sihlahla sibuze wena mNazaretha rivaza konke ukuhamba kwakho konke ukwenza kwakho imicabango nekwenza kwakho ubusubona ukuthi ngabe kungifanele ukube kuthiwa mina ngonyazi lwezulu kufanele abantwana beNkosi mase sesaba ukufa ukuhlukana kwemphefumulo nenyama kubuhlungu hayi usaba ukuthi kazi uma sengifile emva lokho ngiyoshonaphi ngoba uyazaza ukuthi uhamba kanjani ukufa fanele sikusabe ngobuhlungu bokuhlukana kwenyama nomphefumulo hayi sesabele ikusasa ukuthi uma sengidlule kuphi la ngizoshona khona singalingisa umfundo wade engadadisi okwesikhathi unyaka uqala engahlala engadadisha ehlala kuthi egcineni bese eqala ethi uyadadisha kusangena uma ephasile ngenhlahla kwaphasa uze tshena abantu hey angazi ukuthi ngiphase kanjani obuyazazi nawo uyibuza ukuthi ngabe ngihlezi kulindlu nje kungifanele ngezenzo zami ngiyabahlonipha nabanye abantu ngiyabathanda inabanye abantu angikhulumi kabi ngabanye abantu angisaphathi ke ngonyazi Nkosi yami ngoba ningochwepheshe bamafoni ngcono mina engazi lutho ngefoni yami ngazi uma ngikwazi kufanele ngifonele ingane zami ngifonele yaphila zinazo ziyaphila ongale kwalokho kulikhona izinto ezenziwe emafonini angizazi kuyangisiza ke nalokho uyangisiza nalokho ngoba kungenza ngagcini sengifaka unyazi apha sengikhuluma wonke amagama engiwathandayo wena okhuluma amagama othanda ngonyazi ngiyadaphuka ngiyakudabukela mhlobo wami uma ungaphenduki namhlanje uthi lokuhamba kade ngikuhamba lokukhuluma kade ngikukhuluma ngonyazi ngiyakushiya namhlanje awusophinde ukushiye kodwa unendawo yakho kulisayo unendawo yakho nami nginendawo yami uyazazi wena nami ngiyazazi umntwana okhuluma ngendaba enkulu senza uhlala phansi nami ngiyathanda ukugcizelela ngoba izinto ezibuye ihluphe thina omama baka 14 bayazana ithempeli nethempeli amadoda ka 23 ayazana ithempeli nethempeli intombi ka 25 ziyazana ithempeli nethempeli ngakho ke bantwana beNkosi kuyafika isikhathi lapho uNkulunkulu ethi khona mhlawumbe umkhokheli wami senyamthatha kulaba bantu sefuna ngimnika omunye ngibanika omunye omusha angidingi thina njengehlala ukuthi sithi sokhethela omama umkhokheli siyahamba no14 thina singabakhethela ngoba yibo bayazana ukuthi phakathi kwethu nango zoba umama wethu ozasihola sizo nyazini lwezulu kama madoda abangongoshishi zabe phambili sizokhetha umkhokheli hawu madoda
senamba 14 yini yekelani izigaba ngezigaba zihambe indima yazo ukuze kusasa uma zihluphana azikusho ukuthi mfundisi uwo wasinika lo mkhokheli Mshumayeli uwo wasikhethela umkhokheli buka ke manje siyahlupheka asakheni bantwana benkosi ukuze leli badla liphile asakheni bantwana benkosi ngoba kufuneki njalo bayinkosi sefanele naka amacala sekunaka angena ngapha amacala abantu abahle kangaka amaNazaretha njengoba silande akekho umuntu ocabanga ukuthi ngiyothetha icala manje wonke umuntu ucabanga umphefula ukuthi inkosi mangidlula lo mhlaba lilobe igama lami encwadini yokuphila loba inkosi igama lami encwadini yokuphila asike isikhathi samacala lapha abantu abahle kangaka amadoda amahle kangaka omama abahle kangaka amacala angena kanjani phakathi kwethu Funeka siyezulwini maNazaretha silwela izulu indlela sezulwini ke isetshenzelwa uselapha emhlabeni indlela nje yasezulwini isetshenzelwa uselapha emhlabeni yasho njalo inkosi uthini ithi njengoba silapha abantu abankosi sizocenta indlela ezohamba ngayo sesibheke kwelizayo ngeke uyicente usungale ngoba nothathelele sengale umusa kaShembe lowo athi umntwana wami ngiyamthanda angimthethelele kodwa uma uthethela fanele uthethelele usenga uyibone futhi nawe uthi hayi ngithethelele unganeno ungangabazi ngoShembe maNazaretha Nkosi yamakhosi abantwana bakho bonke lapha singabantwana bakho lapho senze kabi khona Nkosi yamakhosi Sicela intethelelo Shembe ingcwele wena wedwa umthetheleli wezoni wena wedwa umgezi wamacala ethu neziphambeko zethu ongqolo singayibanjelwa nje amacala emndeni yethuke kodwa singabanjwa amacala lapha ekhaya ngoba ke indawo yamacala lapha ekhaya ngalawo mazi Nkosi yamakhosi umuntu esebuyela ezantsi Nkosi busiseni kuzwile Nkosi yamakhosi yazilwezulu sukuma Nkosi yamakhosi amadola wavume amazwi aphume ezulwini ukuthi Nkosi yamakhosi isicabanga nokushiya ngizizwa Nkosi ngidumala ngoba konke Nkosi enginakho uNkulunkulu kaShembe ngikuphiwa uwe Nkosi yamakhosi uyisihlangu kimi umvikeli kimi amakhosi Nkosi ayabulawa ngikhuleka zonke izinsuku Nkosi yamakhosi ukuthi ungivikele kodwa amazwi akho namhla Nkosi angenza ngibe nosizi ngoba ukushiya kwakho kuzobe kuphelile ngathi kodwa ke nginethemba Nkosi ukuthi ngeke ukukwenzeke lokho ngizocela Nkosi umshumayeli wakho Nkosi uDlamini walayithi impilo zigibisile angithabelele isihlabelelo sa 181 amavesi nje amabili Nkosi bese siyaqhubeka
uNkulunkulu nyasilezulu uNkulunkulu ashembe njoba ngisho ngithi Nkosi amadola abavume ufika yinyembezi kimina ngoba enginakho konke Nkosi kuvela kuwe ngibone sekwenzeka ngathi ngiguqile ngikhuleka Nkosi yamakhosi ngizothi ukudlula nje kancane kongunyaka odlule ngaphambi ukuthi saba khona kanjani thina kuze sibe khona Nkosi yamakhosi unyaka odlule zazi u15 kuSeptember kodwa mina ivala ngihlaphe emhla ka6 kuSeptember iziba ke lento ukuthi sibadala ukuthi iva mase kunobomvu liyaphuma Nkosi yamakhosi aliphumanga kwamhla ka15 uNdlunkulu wangithengela indodana ngathi hayi ngaziba ukuthi izoliphuma iva lizophuma iva kumlenze wamnyama Nkosi yamakhosi wakufanele impela kube ngaye engolezana mhlawumbe ngabe wanqunya kodwa ngomhla ka20
imali ingekho uNkulunkulu kaShembe ngawungena eDibay bafika belungu baluhephuna unyawo ngaphansi kodwa sekuvalekile ngeke usabona njengamanje konke ngangicela ngaleso sikhathi ngangingenayo imali kodwa unyawo alunqunywanga lwabuyela lwaba yilo imali angiyazi yavelapho ukukhokhela belungu 175,000 ukuthi nje bangikhiphe ivo unyaweni bangabe unyawo unqunyiwe namanje Nkosi yamakhosi ngiyakudumisa ngazi ukuthi ngakudumisa ngani Nkosi yamakhosi akuphelele ukunikela kwami Nkosi ngifise ukuthi angazi ngisho ngabe kuthiwa ngiwini lotho leyo mali ngithathe nje ngithi ngizoyithi iqinise enkosini yamakhosi ukubonga ukuthi unyawo lwami azange lunqunywe uNkulunkulu kaShembe sipholile isilonda esasikhona sengiyahamba inyanga ezimbili ngafaka isicathulo ngenzi lutho ungakaze futhi ubuhlungu ngibuzwe ngenxa ukuthi nje Nkosi yamakhosi ngakhuleka ukuthi ngiyacela Nkosi lobuhlungu ngingabuzwa uNkulunkulu kaShembe yaswezulu kulelizwe sike yasho umnewethu lapha ngaphesheya ukuthi ukufika kwaBhombela kulelizwe wafika kanjani imangaliso owazenza efika ushilo ukuthi ogogo babesihlanu kunjalo impela ekufikeni kwakhe sibe xoxile nomkhulu uMagemegeme babomkhulu osalubaba sibexoxile naye angazi noma inceko ayibizwa ngenceko eyacela indawo noma babomkhulu wathi nginayo indawo nceko kodwa ngicabanga ukuthi inceko eyayibona izwe engasebenza kulo izwe elabantu ababedinga ukusindiswa ngaleso sikhathi ngoba abantu bangaleso sikhathi Nkosi yamakhosi babegxoba ihlahla beyihlanganisa besindisa abanye bengasindisi inkosi kule ndawo esikuyo ke uNkulunkulu kaShembe ngiyazulezulu inomlando omubi kimi inomlando omubi ofanele ukuthi ngulungise njoba kuzophuma nje umeyi lana kuleli hlathi kwakuthi segqibezisila njoba sithi lesegibisila yonke imikhuba emibi yayenziwa la kuleli hlathi ukhokho wami uNtungelezana mangaphosisi akaqedanga isonto ephansi etshaliwe igilamkhuba zamumba zazomfihla kuleli hlathi wathi mayisebonakele owambona wahamba wayobikela isigilamkhuba futhi isigilamkhuba sambambezela samthuma kwenye indawo sabuya sazomthatha samphosa la emanzini namanzi sisemanzini ukhokho wami engilwa nendlela kenyazuluzile ukuthi makuphuma umeyi ungipha amandla ukuthi ngikwenze ngoba usefikile washo wathi mzukulu ngiyacela ungikhiphe emanzini mzukulu lapho engihlezi khona angigqokile ngibhinca amaphepha yazwezulu kufikeni kwaBhombela kule ndawo njoba ngisho ukuthi la kube nami ngangikhona ngalezo khathi mhlambe nami ngabe nganginakho engangikufuyela ngoba wakufuyiwe la wakufuyiwe kunamadoda nje aziwayo ukuthi afuyele lapha ekufikeni kwaBhombela wafika lapho wayibuka le ndawo bayisebekhuphukela kule ndawo elapha ya asesikoleni endesheni ukuthiwa ekabe nkosi wayesefika ethi babomkhulu cha nceke yenkosi ngicela kube yile indawo yakho mina ngoba uthi kuze ngisinde nabantwana bami besinde mangibathola yimi engizoya kuleli yahlathi athi nceke cha awukwazi Nkosi ukuthi kube uwe oya kuleli yahlathi wena wakho umuzi owami umuzi ngizowakha la esho wathi la sekukwabeka inkosi uBhombela wathi wowami lo muzi kodwa kuzohlala wena Nkosi nanizwe kahle lento uBhombela wafika wathi lapha ya
ikwabeka inkosi igama laqanjwa uBhombela wathi uzokwakhiwa lo muzi owami kodwa kuzohlala wena Nkosi mina ngizoya ukokwakha owakho umuzi ngizowakha lapha kuleli yahlathi nangempela ke bathi kwenzeka kanjalo imanga ukuthiwa zenzeka usufikile umlilo usubahangula usubashisa ushisa kwanti yayikhona leli hlathi ababekhona behamba noBhombela abengakuboni babengakuboni ngamehlo bathi babeswa nje amasu ukukhala umayimaya sazi ukuthi yini eyayikhala kodwa khona kwakukhala sekuthi uthola bakaNkuluNkulu ngabe kasikho kuba uBhombela kafikanga ngabe kasikho kuba uBhombela kafikanga ngoba babetholakala obaba nobabekazi bedlule emhlabeni efikeni kwaBhombela bama ukudlula bazalwa ugogo wami nje ozala ubaba efikeni kwaBhombela wayelinye igama kodwa igama walethiwa uBhombela wathi nomaphilisi ngoba kwase kuzophila abantwana wayesizokuthola kuthi ngelinye ilanga abe sixoxela sambona ke umkhulu uMahliwa eNgweni noma sambona ngesikhathi eside ukuthi kwakuyisabatha belungisela ukuyesabathweni naye waba umuntu ongathi ulungisela ukuyesabathweni bathi bephuma ngesangweni wayephuma ngesikhala ebheke inkomeni amandla kaBhombela kuleli izwe lakwaDube futhi ngendlela amakhulu ngayo namanje kufanele ngabe siyababaza ngoba ingwenya ukuthinta umuntu ngomlomo yagcina ngaye yambuyisa yangabe samudla umuntu uthi ke ngalelo langa sebewuphuzisa inkomo kule kwelimhlophe ngale umkhulu wayesixoxela hayi la esigcawini kade kunehlahla kunehlathi besidoba khona bungena kanzima nje mawuya khona uhambe emabungeni uhambe phezulu kwamabhoqo kuthi ngale bebhukuda nje bebaningi kodwa ingwenya vele yakhetha yena nje ekumkhetheni kwakhe uthi wakhala kodwa hayi ukukhala lokhu ukukhala ngathi ubanjwa ugesi yena ke sisebenza ngogesi hayi ugesi awukhulumi kakhulu uthi ngesikhathi ingwenya uma sizomcwelisa kwakuba nezwi elithi vala amakhala kodwa awavala mase la phansi emanzini ayibone esesegibisile lapho adoje khona awamandla kaNkuluNkulu lawo uthi amkhombise ukuthi wena unesiphiwo sokuthi uyoba utho enkonzweni ngithe kodwa akuzwe bathi abazali bakhe asise enkonzweni wena wakhetha ungezi uthi njalo mayimphakamise aphefumule uma sizomshonisa phansi kube nezwi lithi vala amakhala ayibone sesegibisile ngesikhathi kwenzeka lokho uzubona amandla kaNkuluNkulu ingwenye ukuthi ingahamba nawe ukhalo olungangamhlasimbe ngekilometer noma 2 kilometer kodwa kube nezwi lithi nje vala amakhala mhlawumbe likhona ungabi na uvala angeke ngisho ngoba ngakushongo lokho ngoba phela enye into esilimazayo uvalo kuthena ke sokugijima safika la kwakuyisabatha safike salubika udaba ubaba omkhulu wahamba kunendla elanga phakathi wakuyiyona yakhela ubaba omkhulu ukuthi uma kuneyinkinga ezikhona ahamba ayobika nebala wahamba wayobika ubaba omkhulu lapho wayekhona uBhombela namadoda wayehlezi nawo kweza wasithi ake nithule naye inkosi yakwaDube ikhuluma nebala ke yabuya impendulo kubaba omkhulu ukuthi hamba uyitshele imbuyisi awucabange kusuka lapha kuyojikwa le ngasekhaya kuyiwa lapho kuwela khona imoto kodwa ingwenya nje umuntu usaphila mhlawumbe mina ngoba sengifile Nkosi amandla kaNkuluNkulu amandla kaBhombela ukufika kulelizwe ukuzosiphilisa
ufika kulelizwe uzotshela izilwane ukuthi aziyeke ukudla abantu. Lokho ngikuboniswa yini sasise bancane sihambe ehlathini laphana uthola ukuthi uzoyibona imfondlo yezilwane kade ihamba ebusuku uyibona imfondlo ukuthi la bekuwela inkuzimalanga yenyoka kodwa ngize ngayeka ukweluza akaze ngibone ngisho sisodwa isilwane. Futhi amandla kaBhombela lapha ekhona ukuthi izilwane kwaDube ngabikho umuntu ezimidlayo. Mawuzobheka namanje ukancane uzwa umuntu uthi ushawe inyoka kwaDube. Kodwa kwezinye indawo siyabashaya impela kwaDube kukancane impela. Amandla kaBhombela abantwana ukuthi wasiphilisa. Nakhona ngazi ukuthi siwumndeni wakwaDube singakubonga ngani ukufikeni kwakhe umkhulu amukele balahle yonke imfucuza eyayikhona ngaleso sikhathi. Amandla ngiyacela umuntu othi Dube ngelinye ilanga siguqe nje sikhulekela amandla kaBhombela ukuthi wafika kulelizwe waphilisa ubukhosi bama namhlanje sisekhona ubukhosi bakwaDube. Njalo baNkulunkulu ngalawo mazwi ngicela ukubuyisela kuNkulunkulu. Ukholwa kwethu Nazareth ulithwala elimushelelezi ilehlula abaningi ma ingekho inkosi enkulu unyazi lezulu. Unzima baba khulumeke ukwehlana namhlanje khuluma into efanayo. Uthela pha entokozweni ngabe kungcono ukuba kawuzalwanga, ngabe kungcono uba wafu usemncane kunokuhlala nathi. Asenzanga lutho njengoba namanje singezukwenza lutho. Wasukuma ehleni kwaNazaretha wathi ligcwele ithempeli, kodwa uhafu waleli thempeli izitha zami abangafuni ukungibona apha engambe khona, kodwa kangazi ukuthi bazokwenzani. Ngakubona lokho ngo-2017 uginqika imoto kufa abantu abathathu. Baba wayiqhele ngo5 km kubo lapho ngafike ngajika khona ngathi cela ubaba wami ngisayobheka le ngizokuthiwa seginqika imoto wayisema khona. Kwakukwata to 6 ekuseni May 2017. Uma ngifika ngidaba ayihlahla imoto leyana ephansi kwehlahla esongwe isihlahla kungekho indawo unyathela kumhlopha ameva nje kuphela. Ngithi ayihlahla imoto kukhitshwe lezadumbu zizobekwa la nqenqemeni lomgwaqo sisacinga ukuthi sotholani ngoba sisehlana. Kwase ngene icingo qhamuke eJozini. Izathu lezo baba la hamba khona hamba nezitha zakhe
ezinye zazo igiya kakhulu uzwethembe kubuhlungu shembe giya kakhulu uzwethembe zikhulume zome zithi geqe kanti lutho kanti azikho nyazini mangibamba ucingo hawu fundisi unyazi seliphelelwe ingozi sekulimela abantu lapho uthi newe uthatha khona lokho uthi namba bathathu bafakwela ku Facebook ubhala ukuthi unyazi selilayikile sebefile abantu abathathu ha uNkulunkulu lo yasembe ngcono uthi ungithathe ngihambe ngiko baba mkhulu kunokuba ungidedele ngibe isitha sakho kunokuba ungidedele futhi ngoneleli isonto ngcono ngiseko baba mkhulu ngoba kuhlala kwami kusuka akunamsebenzi walutho kwaphinda lapha cha angibele kuyo lo lwezwa unyazi 5 kilometers away abantu ababefile lapho bathathu kwakungamantombazana amabili nendoda eyodwa unkwanyana wabika futhi unkwanyana before imoto iginqika wathi ngisenawo amandla wayiciciyela sofika ndoda iciciyela kodwa uNkulunkulu wayiqonda ukwenza umsebenzi wakhe wakwintombazana kwaNcobo kwintombazana yakwanine manine yena wayelimile kakhulu udriver kwakunkwanyana lo mmeli wase South Africa omele onke amaphoyisa kwakuyena kwaphela ngabo kwathi nya yahlahla imoto ngocelemba bakhishwa bombele sekhona bazobekwe enqinqemeni lomgwaqo lapha leli demoni labafotha khona kuphina kuphi besihamba khona sihamba nawo amademoni kodwa shembe uyawabona manje uzokhalisa thina sonke ngabantu ababona kwethu kususa laba bantu endleleni amen akekho namandla ngaphezulu kwakho akekho ngangicelile ufika ungena kule nyama le okuyo namhlanje ngangicelile ngiyisoni uthi alesulwe leli gama la kwentanda abathakathi ngoba babo wathanda kakhulu abathakathi wasondeza eduze ubasebenzisa day and night uzwethembe wena kodwa usebenzisa igebengu uqobo lwazo liyahlupha iqiniso ngoba siyalisaba ukulikhuluma ngabe ngcono kuba shembe ngabe ngcono bangafa ngisemncane kunokuhlala nani ngabe ngcono bangazalwanga unani olethu unyazo mahala ukhuluma ngomlomo inhliziyo yakhe igayiboze fana yonke indawo ngathi mhlawumbe indawo engakayiboni mina yile baba khuluma ngathi imgogodla wesonto angakaboni ke lapha noma ikhona izitha kodwa uthi kwenza zikhona izitha zikaShembe lapha kumakhosazana izitha zikaShembe yila abantu abadala bafana naye manje bese beyibona ukuthi nabo kungenzeka babe ngoShembe ngenyila bathi abanye mina bazisho bona ke njalo hayi mina thina salimela leli bandla kukubi kufanele ngabe sinengcenye sitholayo kulo awukanda uzile ukuzokholwa wena uzele ukuzobheka ingcenye sawujikijela isilwana umphefumulo lapha ya kumaNcobo bengakafika bosizwe lokuqala lo mfana wayengishayela ucinga ejozini wabuza ukuthi indawo ukuthi angakanani nikuphi lapho ngifuna ukuthumela amabhanoyi wayesenginika inamba zamabhanoyi no wangixhumanisa nomfazi womlungu ozophuthuma ngamabhanoyi zothatha laba bantu nabo sizwe lokuqala yavuka intombazana kwaNcobo hawu ngani ivuka
1 2 3 wavuka uNkwanyana. Maninela wayelimele kakhulu impela. Sathi thina abantu basemhlabeni ay noma engasavuka ngumaninela kodwa ulimele kakhulu. Bathi mabeqhamuka lapha ya ngemoto abosizo lokuqala ngashayela amabhanoyi ucingo ngathi ngicela amabhanoyi yami sebefikile abosizo lokuqala ayethi lapha eteyasuka athi ngicela ame abosizo lokuqala sebefikile ngoba mina ngicabanga ukuthi amabhanoyi ayadula awafani nale moto ehamba phansi. Yathi mathi yasondela nje le moto la ingakenzi lutho wavuka umaninela kulezi ingozi ezigcwele umzimba wonke. Leli dimoni esihamba nalo alabe lisafoda phela manje libabuyisele ku Facebook lisho lithi hayi sekulayike mina dimoni unyazi selibavusile abantu lisebenzele usathane nalo. Ubayekeleni nyazi lezulu. Susa lezi zinto nje singabi lokusakhala sikhaliswa ngabantu besuke emakubo bezela bezokhonza uNkulunkulu kanti bazosibulalela uNkulunkulu. Abahambe. Okunye mina ngicela kungenzeki. Yazweso ngaphakathi la noma kumuphi umuzi akungabikho umama ocosha amakhasi ngaphakathi akucoshe amashesha ngena kuphela agade uanti ngoba lama khasi acoshwa la ngaphakathi angene ekwameni asuwathi ayongezana uthi awusebenzana kodwa ngene ekwameni ayaya ngufuni nalokho angisisitsha mthetho kodwa ngiyacela ukuthi akungabikho umuntu owumama ocosha amakhasi namaphepha ngaphakathi noma kumuphi umuzi angitacosha phake eplastikini emnyama aya baba ungathi ingozi kangaka kodwa baba usekele uyazi nabe ngithi yasithanda mina sengibona ukuthi awusithandi kodwa thina nathi nje mawuthi yasithanda ayi umuntu uyasithanda kube yasithanda baba ngabe uyagudluza ngokusheshsha kabi labantu nje abakuhluphayo akukho lutho baba kuseuwe wedwa nje akukabikho nokusethembisayo ukuthi cha ubaba engashiya nalo mahamba uzoshiya nobani ngempela uthi ngoba balushiye nawe siluhluphe salihlupha lwaseluthi ngiyabonga bengisamfuna umuntu ozophasopa laba bantu ngoba hayi sengizwile sengishile sekwenele hayi ngangathi ukuthi kunzima kangaka la lasho njalo uthi lathi ngiyabonga bese ngitholile kodwa unolanga ngizothi mangifika le amazothi ngolapha ko baba ngimcele ukuthi akangondlele la amakhehla abhuquza lapha egcekeni nalezi intandane egcwele lapha angondlele khona bekuphekwa inothingweni bekuphekwa emhlabeni themba ikhuluma into engenzeki lapho iphutha lenzeke khona nyazi lesulu kwenzeka ukuthi wehlise ulaka sase siyakwejwayela sase sibone sesifana nawe mawuhleka njengokusho nje mawuhleka sabona ukuthi nje hayi ubhuti kanti uNkulunkulu akekho uNkulunkulu emhlabeni nasezulwini ongaphezulu kwakho akekho mawuye ezulwini manje uzophica unyazi mawuye esogweni uzophica unyazi futhi lukhona yonke indawo hawu yangena iSMS kuvala umhlangano eJudiya owehlanu namhlanje baba khuluma ngakuhlu yangena iSMS ivela kule yangane ufuna ukuyisho kodwa sengiyayazi udlaleleni lapho suka isikhona inkosi efanele ukuhlala lapho bakhona njalo abafundisi lapha athi awayaziyo leyo nto abaxofa lezi ngane noNkulunkulu wazo hey wena ufanele kube wena ohlezi ngongemthetho ngiyobuya enkosini yesihlanu enkosini yesihlanu kobe kubuye mina uqobo ngisena kuthumela baba mkhulu uzalwa ngokwasemhlabeni akazalwa yena kodwa ngokwasemhlabeni uzalwa uMahadebe
bashada nguMahadebe ushada izolo lapha ekhiyeni eshadiswa uThingo mina umfundisi wayephethe umshado ushada uMahadebe lapha wabuya babamkhulu wabuya nomkakhe ozala inyanga izulu Masigasa uMamsomi babamkhulu phema ibuya wabuya noMasigasa wayisho njalo babamkhulu uMasigasa uMasigasa waba ngokugcina ekuhambeni komaba kababamkhulu Masigasa athi Masigasa baba usakhumbula nje mntanami ukuthi ngingumyeni wakho yebo baba ngiyakhumbula uNkulunkulu azakubusisa uNkulunkulu mntanami ubekezele nje wahamba Masigasa iveli leqhoko kamakhosazana yabuya noMasigasa engasekho wamshutha babamkhulu batabam ngishuthe uMasigasa ngisawugeza isithombe sakhe eThekwini ngizobuya nginikhombisa ukuthi ezulwini igqokwa kanjani labuya ifoto wakhombisa amakhosazana ukuthi thungani lengubo igqokwe ezulwini batabam yathunga ubefikile batabam ethi kulandile ngithakame kancane babamkhulu abuyanga nawo uMasigasa buye noMangweni nombuye noMashabalala abuyanga noMamsomi ushadile umama wakhe mangabe unaye kumama ushadile exactly denza kubabamkhulu kwenzeka yona namhlanje kodwa into embi yodwa ileli igama lakwanontanda bathakathi bese kuba yilokho ukuthi unyazi lunamandla wonke lubathethele nje abantu benza imkhuba phakathi esontweni bafise nokulubulala bafise ukubulala umuntu ongafi nyazileso lesikhumbule wa khumbula okuncane nje okuhle sikwenzile ngakhumbula lokho kubi khumbula okuncane okuhle sikwenzile bese yashanela ntombe lamayi eyisitha hey akahamba ekoyisemkhulu bona bazobona ngayo ukuthi benzani ngayo ngoba sebakhiphile phela ezulwini mawuzonda ushembe ukhipha abantu bakini ezulwini amen izwe nje mefaya bani lokugcina sithanda imali kunawe Nkosi imali iyona esiyithanda kakhulu kunawe kushintshana abazepolitiki nje labalethwa yithi isilo lapha kuthango lesibili sathi kwenziwa yini bafundisi bese u9 endlini singabafundisi kwenziwa yini laba bepolitiki bafike ngesabatha yini bengafiki phakathi nezinsuku bafike ngesabatha bezophazamisa inkonzo kushisilo uMisuzulu ongiqophela umlando lo mntwana ngoba ayiqopha umlando angithi uzwile ukuthi icala liphelile lakhe nomboniso bethi akafanele nje ukuhlala lapha ngithi uzwile kuphelile belifanele kuphela yehle esihlalweni ngonyanga yaguqa ngamadolo amabili phambi konyazi yabeka umnikelo wokuqala ukubona ingonyama inikela oqala ngqa engikubone ngolesibili yaguqa ngamadolo amabili yathi baba nginikelela lesi sihlalo engihlezi kuso nginikele nayo licala engilipha kweungibonisi lokuthi angifanele mina ukuhlala esihlalweni nginikele ngicela uqede athi silwa nawo lisekhona kanti uba nomangele umbonisa athi akulungile Nkosi kubusise hlanga lomthabathi thema liyothethwa lapha amen bathiwa akekho fanele kumphazamisa lapha esihlalweni eguqe ngathi uquqa amadolo amabili la phambi konyazi yebo mina nje wakatombela angifisi ukuthi kuba noma ngabe ke uMisuzulu angifisi kube khona umuntu ohlala esihlalweni nobaba aphinde bacathula ngufisi mina lokho futhi angifisi nje ngifuna lapho kuhambe khona ngoba uShemba kalingani namuntu akho ngisho ingilozi alingana nayo ayikho Ngixolisa kwasemakhosi lenhliziyo lengayiphiwa uwe nalento yokuthi bekuthakathaka
yadalwa uwe. Ubaba omkhulu wafika ngakithi ngo-1932 December 18 kwakungolesihlanu. Wathi mayiqhamuke emachwebaneni lapha yangasenhlwathi uzoqhamukela phezulu wabuka mbonga ngene. Wayeqhamuka nje ubuka mbonga ngempela ePhana. Wathi thulisana isigubhu bathi abantu sesikhuphukele emishini. Bazothi laba bantu siyabadlelezelela. Thulisana isigubhu. Sathula isigubhu. Wayehamba egida ephamisa isandla ethi namhlanje singoshemba abayisihlanje basihamba la. Kodwa wayehambise mina emdletsheni. Kodwa ngizalwanga leso sikhathi. Kodwa umuntu ayimhambise ngalo langa emdletsheni wayehambise mina. Kodwa ngizalwanga leso sikhathi. Ingakho ngiyinkinga nje. Ngoba ngalethe emhlabeni umuntu ongafanele ukuletha abantu. Ngaphinda mase ngizelwe. Waqopheka omunye umlando. Ihuka lathumela umfundisi umlangeni lamsusa ekuphakameni lamusa ematshemhlophe kwakusese ematshemhlophe. Lathi hambe yongibusisela lo yamfana kaTombela lapha wafika umngoma ezongibusisa le ekhaya. Mayefike bangwa lapha eNhlwathi. Bethe wasemdleleni aphekele uyakubuza uyena umbathe engithunywe kuyena. uJehova ungithume kumbathe. Uthi angihambe ngiyomthethelela izono zonke azenzileyo. Nasazozenza ngoba uzohlala emhlabeni. Ngaba nayo inhlanhla yokumbusisa umbathe. Ngaba nayo inhlanhla yokuthi ngingamsoli noma enzani. Futhi akekho umuntu ayemlalela njengami. Wake wakhohliswa zingane. Ubaba uwayibambe. Wakhohliswa zingane wathola okunkosikazanyana. Kwase kufike uqoba umoba. Wayetshala umoba omkhulu uthengisa. Kwauqoba umoba kwawupheka kanti umoba yiministry. Base beyawuphuza lo moba. Uthe ngawuphuza ubaba umoba wafika ekhaya waxabana nami. Ho. Nanku umoba ngikade nobaba ubaba engithanda kangaka ubaba usephuza umoba. Uthe mawehle umoba ngasingesondela. Malandela omkhulu. Ngibula dledle. Ngicela ukubuza baba kuba nani bathala. Umoba lona uphuzelwani? Hey, theme angiphuza umoba mina nguphuza umoba. Cha ngiyabonga ngeke ngiqhubeke nenkani. Akaboni emehlweni. Uthe bayisenqamula emobeni kumbatha umngane wakhe bawuphuza na umoba. Akijima phambili. Aphe ngahlala ngathula ngathi kusabiyena nasaqeda nomkhulu. Ngase ngidala ngoba uzofika apha kangibona akazi ukungibona ngoba akaboni. Ayifike ekhuleka shanda kandaba. Bathi ungakanani ngoba sentendeni esandla hlala. Oh, sondela Tombela sondela. Wahlala esigqikeni. We mayikhali. Awukhenela uTombela inkomisha. Ngikhona ngilalela uTheki kimi akawuphuza umoba. Ngifuna ukuzobona ke manje uphuza umoba. Ngifunde kuphi? Ubeluleka. Ufunde kuAbraham. Umuntu omdala kusho ukuthi akwenziwa lokho. Umuntu omdala umeluleka ngesitayela. Umluleka ngesitayela. Uthi uAbraham mayiphuma uyise uthela eyothengisa izithixo ezikhandwe uyethengisela abantu. uAbraham oyiphakelayo lezi izithixo. Zimbili ngapha kwesango nangapha kwesango zimbili. Thatha kilo uAbraham usifake kwapheni uNkulunkulu esefikile. Ufika lapha esangweni uyaqala athi akabona umuntu ukhiphisa gili ukushaya ingalo lokhu kokubili ngapha nalokho okungalo ukushaya ingalo ubuyele emuva. Uyaphuma uthela ubaqhakile uNkulunkulu bakhe uthengisela abantu mayethi gaga. Ethi uyabika. Hoy, abona ingalo. We Abraham. Ubani lo olimaze uNkulunkulu bami? Awu baba ngiyabona ngeziphutha yezwa kululeka umuntu omdala. Ngiyabona ngeziphutha lani. Kusho ukuthi ngibaphakela ukudla kwabancane baba kade belwa bebangudla. Ngikwenze kwakuncane ukudla. Bebekubanga kanjani ngoba kabathi? Awabadli baba sibaphakelela nto. Abadli kanti baba. Abadli sibaphakelelani baba. Wathi ngalelo langa kuyophakela iThixo. Kwafuneka omunye ozophakela iThixo. Indlela yokweluleka umuntu omdala awusho ukuthi hayi lento yenza yilona. Cha umenza ayibone yena. Ngophuza baba umoba. Thema iqeda inkomo ugelekeqe ngene kumbatha.
umkhulu uzala umama wemkhulu yebo mntanami umoba lona nipho wethu kuba bacishe wabona emehlweni wasala kancane umoba lona niwuphuzelani mkhulu angiphendulanga mkhulu umoba niwuphuzelani ngoba ubuthi ingqondo kuphi lapho kubhalwe khona ukuthi awuphuzwe waphela ngalelo langa azobuye ugaya azobuye wenziwe mayifi ubaba mkhulu themna umuntu akakhuluma indaba kaShembe wangakubo ngoba kuko lapho uShembe angafika khona ngisho phesha kolwandle wafika lebe suthini alikho nje izwe uShembe angafikanga kulo khuluma indaba kaShembe angakini mayisefika uShembe wahamba ubhabhatiza wasamazama umhlaba May 19 zazingesabatha wasamazama umhlaba ekuseni ngo9 ndakwakhamba kontam nemito kosasemjejeni ehamba nonkema mahamba begibela amahashi suthulile umhlaba ukuzamazama uthi ke mayisebuza kwenzekani uthi umthathu indaba cha wazamazama umhlaba ngokuhamba kani kuzohamba unina wenkosi nomatshana uNdlunkulu wazamazama umhlaba njengoba uzamazama nje umhlaba kulonyaka ozoqala khona insika enkulu ezosiphuka insika neziphasa umhlaba kwakuzokhotha ingonyama uSolomon ngo33 ngokubona ibhombela kokusenesikhathi mayisefikile umbathi yahlaba kulo masima kwakhumala bazomnika inkomo ebless isithole hey ngicela ninginikeze ngosale niqedela naku sekufike uShembe ngifuna ukuyomhlabisa hayi thatha mkhonyana thatha ayithatha inkomo manje sibayini zimbili enye ikhitshwe induna umthetho iduna elintenjana bese leni yeyisini lapho baba mkhulahle khona le isithole uyasidla isikwenetu baba athi ibhombela cha mntanami angisidla isikwenetu ukhuluma nenkomo isesibayeni yena usendlini cha mntanami angisidla isikwenetu yabona ke mina baba ngisiwa simambatheni mina ngowakwakhumalo umbatho ungetshelekile nje lapha kwakhumalo futhi ngenzalo yami umbathi uyaboshwe ngenzalo yami eMlazi Court aseshaya indweba yakhe leyivuthuthu base beyesa hayi siyabhala nje ukubhala ukubhala amakhulu iqiniso lonke akunamsebenzi ngoba kwabhalwa lapho ngayona ngakukho nalokho uMntombele efile nakho kufile yiza amabhuku engaka makhulu amabhuku kodwa ngizwa Ntombele hamba enkabeni kobe kuhambile konke lokho ingane zokushonisa lezi ukukhohlwe yikho baza bazobhala abantu cha mbatha ngiyabonga mntanami usungiphile mntanami iyeke inkomo le ithi inkomo itshelekile kwakhumalo uyoyiboshwe eMlazi Court ngenzalo yayo wembathe iqiniso lelishoyo yebo babhala abantu akukho uhamba ubhabhati semfuleni ingwenye isha yonke imfula yasemjejeni ngiyahlupha ungabi namandla ngoba ngiyafisa ukuthi ubaba kaye evuma abuke lezi intaba ubaba mkhulathi mayethi siyoba nemigwaqo basukuma abantu bathithita amabheshu bathi cha uhlanya impela lombatho sethele lona kungaba lo mgwaqo lapha hey laba beyikhomba intaba intwathi nemgwaqo u4 dabula phakathi phezulu phansi tajula njengoba batsho ndleke lakhe izwe bodabula lokho nemgwaqo zonke intaba baba sisize Nkosi esithanda ngempela hayi angiyasola kancane baba mawusithanda uyabazi bonke abantu ukuthi ufuna ukusebenza ngabo no mabe kuphazamisa bephazamisela thina sonke ayi abasuke endleleni baba basuke endleleni amen cela ukuma lapho Nkosi yamakhosi ungithethelele kodwa ngima nenhliziyo ebuhlungu inhliziyo yami yongoba ngoba anginawo amandla okuyilungisa into ngelungisa kanjani ngibabonile abanye bengibethembe kakhulu kunele kwaphuma isinqumo kwathiwa wena unyazi kuwo wonke amacala ngeyi20 kaMarch kwathiwa wonke amacala ngabona abantu bebhocoba labacishe bepho hawu Shembe kanti kwenzekani manje kanti kuyisima kanjani la
hawu nase niyafa manje hey bafa ngangokuthi hey ngiyakubongela Nkosi yami wena ongekho ungabonanga bafa ngangokuthi behlule ngokupretenda phakathi kwabantu ukuziba abantu nje ukufihla ukuthi lento ibaphethe kabi abakazanga babalinde uJehova ngene umdedelo kwazi waba indaba zange bafike nangu umphoko wafana mangabe ilungelo la usekhona sewuthethe umnikazi wami dalwe siyabonga amazwi omnandi sophiwe indaba ezintsha Nkosi zingabusise Sibala inkonzo yesikhumbuzo isilabelelo samakhulu amabili 19 2019 zocela uMvangeli Mkhize wasesibusisweni asola isilabelelo Inkosi imbusise Nkosi kusupha amabangcwele